بالا تماشاوان نێژا ji بۆی گۆتوبێژێکە بێتر لەسەر داوین پێشهاتێن هەفکێشە سووریە بگشتی و ڕۆژهڵات ڕۆژئاوای کوردستانê بێ تایبەتی نادرە ئەسکەی بە شرۆڤەکاری سیاسی مەنال حسکۆ لە گەلمنە مامۆستا مەنال دەمباش ڕۆژ بڕۆژ ئەو هەفکێش تێ گوهارتن لەگەر هەر تویتەکێ لەگەر هەر لێدوانەکە بەرپرسێکی ئەمریکی شرۆڤێن و تێنەکردن لە داوین داخوایانی دەژی لێنزی گراهام سنەتۆری ئەمریکی گوت و پشتی جوینێ لەگەڵ دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سیاسەتە ئەمریکا لە هەمبەر کوردان ئەنگۆل سووریێ باوایەکی بەرچاو هاتە گوهارتن ئەو گوهارتن دێ سیاسەتە ئەمریکادا ئەرێنیە یان نەرێنیە ji بۆی کوردان رێز و سلااف ji بۆی وە و ji بۆی تەماشەوانی وە گەلک سپاس مامۆستا براستی وەکەوە خۆشیکێ ئانی زمان ینی ترامپ دەستپێکێ دەوەختێ گوت گۆ ئەمێژی سووریە خۆڤەک شێنن ئەوی و ئەو مەسەلا گۆ گوت گۆ کارێ حتا ئەمبێژن 100 ڕۆژی بکشێنێ و کارێ زێدەترژی کێ ببێ دوێ دەرێدە ینی خویایی بوو ئەن و ترامپ وەکە گۆ ئەوژی دبێژێ ینی نەگوتیە هەمە ئەزێ وەرم و دیرەک خۆشناوا سووریە بکشێن و ڕەوشێ وا بەردم ji ber duê debêde axaftin hebû û rewşa Sûriyeyê çawa bête çareserkirin û sînaryoya nû di sala 2019 de ji bo levhatinê êçibê û duê de hinek sîgnal derketin û bi taybetî İsraîl û Rûsa duê de levhatin çêbûye û ji aliyê dîve neqebêna Amerîkya û dewletê dorûber de yanî mîna Misrê, Siûdiyê, İmarat ewa levhatin çêbûye ew naê niha bête zelalkirin lê li gor gotina ambêjin Abraham piştî gorûniştina bi Trump re rûşrast ew û 6 kesê dîtir kê jî ji civata pîra bi taybetî li dijî biryarê derketin ji ber ewa got ev biryar îro ev vek yanî tête xuyakirin şikestinek ji Rûsa re ya ji Amerîkya re bibûre ji ber hêjîkê Amerîka heta weke vê gavê neqebêna wê û Rûsa de bixwaze û nexwaze jî kê rast e şerê sar dema derbas bûye yanî em bêjin dema Îtîhad Sovyetî û mueskerê Ğerbî lê hêjî ew fikra mayiye bêkiyê destê wê na li ser dunyayê bêkiyê biryara dunyayê bidê ji ber vê Amerîka ez bixwe weke şexs gelek cara gotiye Amerîka wê rehetiyê ji rojhilatê dernakeve yanî. باشە مامۆستا مەنال ئەv گوتنا ku ئەمریکی di dema dawî de têkeziya li ser dikin ew jî parastina Kurdan e ji Tirkiyê daxwaza bêjin dê li Tirkiye kirin her îro Lindsey Graham got ku baweriya Amerîka bi Tirkan nîne ku wê Kurdan biparêze û Kurd rastî komkujiya nayên çi şirove jê re têkirin ji ber çi du lêdwan bêjin berûva jî hev nake berûva jî hev lê dike ku wateya şirova lêdwanên Amerîkî berf çi aqarekî veçin divê de birastî divê em dinerîna lê meyzênê ji alîkî ve rast e yanî wextê gotibêjê Tirkî bixwe jî dewletek dagirker tê te hesêbê heqê milletekî Kurd îro ke 20 milyon zêdetir dibin destê wê de ya çawa ê Tirkî karibê milletê Kurd li Kurdistana dibin destê Sûriye de biparêzê nerast e yanî divê de duwarê dîtinê zelal û vekirî de duwarê stratîjî de hevdû nagirê yanî dema mirov lê meyzênê lê ji aliyê dî Tirkiye ve ev bixwe jî fişarin li ser Tirkiye ji bo xatirê got qebûl bike ew em bêjin levhatina got Amerîkiya bi Siûdiyê û İmarat ware kirî ji ber em bixwazin nexwazin na kokîk navbera Tirka û Siûdiyê daya û Qatar ji aliyê dî Tirkiye ve divê de dixwazin got fişarekê bixne ser Tirkiye de daqana Tirkî qebûl bike bikeve ewî xeta Amerîkî xeta goîr bi Siûdiyê û İmarat wa ve girêdaya Sûriyê bête parastin û devera Kurdî bigiştî em bêjin ji ber got ew mehwerê Sunnî di deverê de ev ya got berjewendiyê Amerîka tê de ê got wê de dikaribin destê Îranê ji deverê xwe dikin te bixwaze nexwaze yanî divê Tirkî beşek ji wî mueskerê li dijî Îranê bê heta dikaribê destê Îranê Sûriyê xwe dike divê Tirkî nav wê levhatinê debê yanî ji alîkî ve Tirkî dwarê diplomasî de dikişênin nava xwe û ji alîkî ve jî fişara dikine ser de dibêjinê de yanî her te qebûl neke mare nebê ser êş karêş te re çê bibe û ez bawerim di Tirkiyê di dawî de qebûl bike bikeve sefa Amerîkî de مامۆستا مەنال te behsa derxistina Îranê ji Sûriyê kir dema ku Cemîl Bayîk dibêje Amerîka dixwaze hevpeymanekê li dijî Îranê durist bike hevpeymaniyekê û eger hatû hate duristkirin ew hevpeymanî em ê weka mertal li dijî wê kar bikin ev gotin heta çi astekê ya çi radeyekê ziyanê bi dozê digihêne bi hevkêşa siyasî ku Amerîka weke niha dê xuyakirin berevaniyet ber Kurda de dike
بێگومان ینی دەستپێکا گرتنا ئەو جەلاندا gelek ئاگادایی هاتن ینی ئەو جەلان بخوا دەبێژێ دەبێ جەمیل بایق د پرۆژە ئیرانی دێ ینی ئەوی بخۆ هشکەرە کردی ئەف تشتیهانە نەگۆ ئەم وی تشتیها دەبێژن لێ دەما داویدا ینی بزەلالی هاتیە خویاکردن و پەکەکێ قەندیل د پرۆژە ئیرانی دێ و پر tiştê hat nexuyakirin duwa biyarê got sînorê Kursana Îranê weket bêje rojhilat dekirin û di nava Kerkûkê û Musilê de me dîtin bê çatekirin Çîngalê de û biyara dayî wextê guhata axaftin got ê pêşmergê roj derbas bibin bi hişkere li qamişlo levdûr û niştin û bi zilamê rejîmê û Îranê ji wan xwest û divê hûn vê projê qebûl nekin ji ber heger hat û proje em bêjin İran destê wê ji deverê bête birîn yanî tête wê manê divê Hizbullah divê milîşiyatê Şîî ê Iraqê divê PKK divê ev hemû ji vê derê ê hemû kevne nav tehlûkê de û qendîl bi taybetî dema ji dema qut bibe yanî mirna qendîlê hişkere dibe wê derê de ji ber tu cihê wê nemaye rastiyê de zêdeyî salatdariya got îro di Kurdistana dibin destê Sûriye de dike Cemîl Bayîq divê de vekirî û hişkere got û avana jî kê gotineke divêm spasiya wî bikin ji ber mêrik zelal kirin û birêdanê xwe Îranê re ev tiştekî hişkereyê ne veşartiye lê weket te'dayî bêguman partiyeke got Amerîka wêna dibêje partiyek terora û ew jî kê xwe zelal dike dibêz bi Îranê ve girêdayî me ev ê te'dayiyê pir yekîtiya mala Kurd bike te'dayiyê doza Kurd bike bibe sedemek di pêşiya rêgirtina levhatina siyaseta mala Kurdî de pêş da. باشە مامۆستا منال ئەمریکا لەگۆری کوژێدەران داخویاکردن ئەمریکا وێ ڕۆژهەڵاتێک چەمە فەراتێ ڕادستی هەفەیمانên خۆ بکێ پشتی vekşanê ئەمریکا بەریانەها گۆتە تورکیا گۆهونێ لە جهێ من شەڕێ داعشێ بکەن ئەمریکا تورکیا داهمان دەمێدا دەخوازە ئالیکاریە ژێ ئەمریکا کرد ئەم هەفەیمانên ku ئەمریکا ئاماژەی وات کە و بەحساوات کینە کیژە ئالینە گەلۆ کورد دوێت نابووی هەفەیمانیە دەبنیان نە Di destpêkê de bi rastî ez weke şexs gelek spasiya siyaseta Trump dikim ji ber got Trump di siyaseta xwe de zelal û vekiriye. Trump bi hişkere dibêje yanî gereke dewletê deverê em bêjin nakokiyê nava wa bi destê wa bête çareserkirin lê em ê piştgirtiyê bikin ji ber berjewendiyê me têdena. û ev siyaset siyaseteke vekirî û zelal e. Dema got bibûre dema wer rewşa Sûriye çareser bikin. Trump projeyê ew bû û leşker di destpêkê de îmarat bê Ordin bê Misir bê Cezair di nav meselê de bê û gava di duwa Siûdî bê ji aliyê xwe ve ji ber got pêşî Siûdî nexne projê de ji ber Siûdî û Türk hinek nakokî hene pêşî em dewletê dî êdine pêş lê piştî got weke niha gera got John Bolton derket û yek jêjîkê İsraîl bû û Tirkî bû ji xwe ji bo xatirê evê projê bi giştî münaqeşe bikin dema got proje Amerîkî be divê Kurd jî kê parçek ji wê projê bin û bi taybetî divê pêşmerge di nava wê projê de bin ya navna projeyê ne timam bê yanî beşek ji hêzê Erebê Sûrî de John Bolton ku serdana İsraîlê kir û Tirkiya mamosta Menal bêguman ev yek ji nava axaftinê wan ne levhatnê got deverê de çêbin ji ber got em bixwe zanin Amerîka gihata bahwerîka dawî انه خطريات لسر اسرائيل تنج اليه ايراني ونافا وروسا جي اف قبول كر يعني اسرائيل كاري خو بباريزي كاري شري ايراني بكي دميني دفي بدستي دولتي عربي دولتي او دوروبر دفي دستي ايراني دفري قد كنجبر امريكا ناي خناك شي شرك يعني لشكري خناخي ودي ده لشكري دولتي عربه بكيني وجبرويجي كي امارات واغوت ام حاضرن وافكرنا امبسادا واجي كل شام يعني يك جوي بروجيا ام حاضر سوريا اواجي بكن دماغو دستي ايرانيش دفري دركبي افل غورغول لستر وقت بي دبن طاوله دلف كرنا يعني بيغو ما دبي كرد دنافا في بروجي دبن لي او برساغو تكر نسبتي قنديل وجميل بايقو ايرانيها افي بيتا بروبليمك گوسر ايش كردار چيكي لفهاتنا بالا كردي يعني كردا بكي بارچك جوي او هف بيمانا نقبنا دولتي عربي ودور برده جبر پێشمەرگەتێنە قبولش عالیە وابە تورکیە هەنێک سەر ئێشاییە چێکن و قەندیلژی عالی خۆ سەر ئێشاییە چێتکە لێ بداوی ئەس دوێ باوەریە دەمێ پرۆژە ئەمریکی بسەر بکەوێ و ئەمێ دناوێ پرۆژە گۆ ئێ سەرکەفتن ji بۆی مەهە باشە مامۆستا مەنال دەما نەهادا ئەگەرە بەگەرا ڕژێمە ئەسەد هەیە دەرباسبوونا تورکیا هەیە و دەرباسبوونا هێزێن عەرەبیک و دەبەرێ بە تەمامی بگرن ji her sê bijarda ji her sê egeran got senaryo hata doza Kurdî berjandiyayê bêhtir dikûdê dê û kîja jwanakê bêhtir demanat tê de hene ku mafê Kurda new nebin pêkirin û mafê wa bi dest werin
دەوێ دەرێ دەتوێ ئەم زەلال بن دوێم خۆ نەخاپێنن دەبن ناوێ نەتەوی و جیرانتی و براتیە دەتوێ ئەم وا گوتنە خۆ نەخاپێن دەما گۆریجیما ئەسد vەگەرێ و دەست دێنێ سەر دەڤەرێ يعني أسد تموتم قوتيا وليد المعلم قوتيا زلامي ويد اف ان دا قوتنا جعفري ويدي تركي قوتيا تدوز الجامعة تنا يعني حقي مواطن للجماعة دما قو ريجيم فقري تيتوي معني اي ريجيم قوت فقري او اداره ذاتي او قو تسليمي فاكا ساكر ويش دستي وانا ورقري اي واكا زلام شخوره بيك بيني ويش اخي ما في كردان بر بياتشي حاجه تركجي كي بين ام بروجا تركاجي برچاوتين كم زيدا ترك و رژیم ندوری هفدو من نسبتی پرسا کردی لی دماغو اف دولتی گوت پروژه امریکی دنا اورن و نهلن گو دسته ترکاب زیده درێژ بیان جی رژیم بکوی دوره دا و چاخی پاراستنا دوره ای مجبور بن گو کردا بکنه شریک بخوره دناوا وینادا و اف باوریم دا بهتر نزیکا بهتر باشتر جمره وکن نتوکی کرد جبر از گلک جارات بیجم لفهاتنا دوره چش آریه ترکا و سوری و به چل آریه عراقی و ایرانی و به لفهاتن و دموکراسیت ند برجواندی ملت کردیا تیک چونا دفرید برجواندی ملت کرد دوی ام به زلالی بیشن دوی ام راستی و نال سر طاوله دینن دوی نه ام جردور خوش بکن و ام پارچک جنتوی سوری نه ام به ترکی نه ایران نه راسته اف دولت بخونه یگم داکر کرد یگم چهار پارچه کرد و یگم ناکوکید نوامه د پیک اینه چت کرکوکی دبی چت دفرید ترکی دبی دوی ام بهتر به پیمانه ناودولتی ای مازن ربن ایگو پروژه مد ناواده ای چاره سر ببه و ام جوینا نترسن ام زلالی بیشن چخا قدر واکر یجی که گو ایرو اف جیرانی من ابدنا وا جیرانا دنا لی حتی وکا وی ساعتی اف جیرانا نگهانه وی باوریه که ملتکی 40 مليون زیده تر حقی وی مافی وی دی چاره نوسیاوی دایا ملتکی نه ترکه نه عربه نه فارسه ملتکی زمانی وی کردیه خوارناوی کردیه چک و برکی کردینا حقی وی دولتا کردی هیا ام جوی فکری شوفینی عنصری درکفن جوی ترساوانا درکفن و ام بوی براتیا نراست خوشی دور بکن باش ام نابجنم کرمکه باشا مامۆستا منال دەما نەهادا کەنەکە پێشنیارێک کرد کۆنگرێکی ڕۆژنامەبانیدا چەند بریارێک دەرکرد ئەم بە خوێندن ئاوانش بۆ یەکبوونە ناومالە کوردی چاوەتێ نرخاندن نەڕیناتە ژێرە چییە؟ باوریه میده هکر ام ورن دیستش وکا گم آنی زمان ام بخورا راست بن بعد گو ام بلتی خورا راست بن یعنی اف بخوا پیکنینه یعنی یک جه پروژه ام بیجن کنگره نتوی کنگره اجتماعی کردیا گول دبن سیوانا جناب سروک دوله هولیر دار هات هر چا پارچه کورسانی او بازارکا اوی گو اف کس ایرو دباکن پیکنینه خاپاندنا ملت کرده جبر اوانا د تنگاسیه که در باز دبن دخوازن گو ایرو تفگرا سیاسی و بتایبتی انا کسی بکنه شریک خوا دوی خرابینا گو کرنه باشه پرسکه پر زلال وی داری هیا چاوا کسک هاتیه وکا کنک و بناوی کنگره کی نتوید باکه و او بخود بیجید بیم مرحله نتوی در باز کریا ام دوزامه ندوزا ما في ملتك يعني دوزت قومي نجنوفرا وافتشتي وهانا ديمقراطية دولتي دورو برا ديمقراطية دنيا ساغا بيجو ما في ملتي كردي دابي انا كسي بروجاوينا بروجك نتويه بروجك ودعوه ما فكيش ملتي كردرت كي هكر ايرو او ما فانت فدراليه دبيات شي دبي لي دبيرو رامان دوار استراتيجي ده بروجا نتويه باجا بروجك نتوي و بروجك گو نتویه در باز کریه جامعه را کتنا واره اممیت ده بلکه افریقیا ده یانجد مریخ ده در کون اما چاوا بوانارت لبهاتنه رو نشتنه بکه سر چه اساسیا اوه قبول بکن آلا کردی بیت اهلادن و صورت اوجلان باویجن اوه قبول بکن وگرنه هولیرا اولو هولیرا دو او دهو که اوه قبول بکن ما فی ملت کرد وکا نتو بخوازن دوی ام خو نخاپینن دوی ام واگوتنا نو نخاپاندنو نکا باشا ما مستعمنال ده دمان هذا شوري کرن باشا تشتا هەری باش دەمان هذا وەرێکردن ژعالی ئەنگۆ ئەوەی کو ژعالیان کوردی تێخواستن چییە؟ ژعالیە کوردی بە دبیر و باوەریە بدە حتا وەکە vê سعاتێ تەفگەرا سیاسی کوردی ئەم بێژن دبەشێ کوردستانە دبن دەستی سووریە دەمەخابن کوردستانە تورکی یانی ئەم بێژن باکوور فکر تێدا نەما ملت تێدا نەما هەمیژی کێ هاتە خویاکردن چاوابوو کوردستانە ڕۆژهلات یانی کێم زێدە دوارێکی سیاسی دیبلۆماسی دە جامێرە باش خەباتا خۆتکن لە باشوور ئیرۆ سیاسەتا کوردی باوەریە دە سەرکەفتیە پسایە خودی و جەنابێ سەرۆک و سیاسەتا زانەبوون و نەهشت گۆ شەرچێ ببێ گەهانە ئاستەکی
باش لرخيما زلال بو يتفقرا سياسي كردي كي فكرين نتويت باريزي وكي لدجي فكرين نتويا إيرو بشي تفدم ديارة بشي سيامين شيخ آلي وكسي وكا نصر الدين وأوجد بن ويسيواني دنا أنا كسي ياقو حتى وكا في ساعتي دستي وينبو بخوين دستي خوندا دولتي دورو بر راستا دنافا تحالف دي وتحالف اسطنبول بس ناي وي معني قوتي كديه بتركار انا افضوارك دبلوماسي ده حميكش زانبوني وراستي تزاني انا كسي كوكر يخصنك باقج كردي صافي ما هكر تشغا رخنا وكي ما سيجي كي لسران از هيفيت كم نوي تخاباندن نوي تبرفاش شعاراتا ونوي نكفي بنوي بعربي بارهابا نفسي دد بن سا نافي يكيتيه كده اب يكيتيه كضراوه يكيتيه كاساجيرتنا خاباندنا انا كسي دما انا كسي نب شرط مرجنا الزلال وديار وخياي بربياري بر البرخو بدن تفقرا سياسي دو كردستان سوريا د زلالش عليه حمي كسيبا طرفك رخي دجمنا طرفك بروجا نتويه بسر بكفي چی خاط زحمت یره درباس به از نب و گوتنی وارا رما از نب یکیتیا مالا کردی بدرا وارما از یکیتیا راست و درست دما یا گوریا زلال خیایا قالك سباس بوي شروبكاري سياسي من الحسكو كودريا سكايبا لقال من بي قالك سباس مع مستا